Hello, busuafo mo bibi akwa baba so German sika fie so na so German TV so bo mo de na subscribe to channel no like video no mai na share se de be ya unua bi nso nse be kan ne nyina etimi edi abom. Yes, ene Monday, another brand new week. Yes, another brand new week. Na Monday say no na e be hwe anapa game no NL Vag Monday. Yes, yan hwe de ofo NL Vag Monday. Yes, na me bon kai so opeso utwa o game a opeso utwa any NL games yi bia enfamfa ba bia so beba so German ho ya ha na odi ya gina hoje na nsa ya kan osika gu nse kama your list no na fa send your number we so 0593673300 0593673300 ye behwe na etwa game nyina de ama kama ye betwa ticket nso asende o ni ama be na otua usika kama. Yes, enti an hwe de offer NL Vag Monday na we air transfer from national to NL Vag Monday. Enti an hwe national year 1996 event number 1763. Okay, yen hwe 1762 no. Ne machine wahyehyɛ no machine o de ba winning. Me hu so 29 ewa ha 29 owie ya pɛ no kanta no 74 owie dia 45 no ato 60 ewa machine owie ya pɛ no abato 15 60 no akanta na ba 15 ewa ha kama owie dia oso mato 14 no serve 62 ewa machine owie no abato 86 ede abela pe 14 no no so wasave single 2 ewo machine kama ewo ho enti oso wawie dia ene yemfa event enkodi na event we manage ho pa de ente manage ho no me hu se sa 14 oba be kanta 59 owie a on repeat on fa ntwa single 966 enti ema we mi ansa 1 2 3 single 9 66 59 single 9 66 59 bunso me ansa nyina repeat abegu asie wa harmo nti 59 LRP repeat LRP 66 and 66 repeat LRP 59 nti we 2 delete nti 3 numbers we die misrawo ahode wo ho atwa bi 3 numbers we die ahode wo ho abomoden ne twa bi na obedi bomode twa bi na obedi. Yes, I say 66 single 959 sa 3 numbers we ahode wo ho atwa bi di na beto 66 esako for the third time the following week. So it's a very good nice setup oh hanomo kama and here current of Vag Monday no so here current of Vag Monday no into here current na say na wahyehyɛ no once over 29 we no kanta no 74 into 29 position we no akanta no 74 we ape no abeto 45 we 45 okay obeto 45 and also 60 our machine we na 16 no akanta no 16 no akanta no 15 our ha we pedia ometo 14 no serve 42 our machine. Okay, good. Into obeto 14 into a way there onto 86 and from LRP 14 no one serve single 2 our machine kama ewo hono kama into a way there any ose yemfa event enkodi yes yemfa event enkodi di ewo hano yemfa event no enkodi di timisraw sade me kan bo modern ne twa bidi na beto. Yes, event die beto so repeat mami ensa esabe gu asie no die bo modern ne twa bidi yen hwe second setup aya de be kan ye event yi ho and also another strong event for we see a transfer from midweek to NL Vag Monday. Transfer from midweek to NL Vag Monday. Na hwe midweek
year 2010 event number 372 ne machine ɛno nso mehu so abɔ 59 ɛwɔ ha 59 ɛwɔ ha nti 1 2 3 no abeto 29 29 we are 68 68 we are 74 74 we are no betwa 64 ɛna we saying obekanta no 74 we are insan kanta back information na o machine so we there 28 28 we are no abeto 72 72 no aserve 16 our machine no aserve 16 our machine good into a we pedia ene ose ono so yemfa event enkodi aha sen so ubemu se 55 38 no mmie no so repeat no mmie no repeat egu ho kama no mmie no repeat egu ho yes enti enya ne sen a na wo se ya combine the two event no strong event no yes the combine a sen ne ba benya no yes the combine e ba benya ne sen nti ye beka event no no abom ye wi a na ye best 5 be ye best 5 two na repeat no current ya me kire we na first one am kire on 3 na no so repeat no yes ye wi a na afa 3 na repeat gu mu no yes ni afa 2 dalet 59 double 6 ni afa 59 free ball nti hwe ne twa bidi yes na ebeto hwe ne twa bidi na beto yes nyame nkan ho o me nkwatenti ho de wo bye bye